Ditsebi tsa moruo di re mohato wa banka ya Resefe wa ho nyolla sekgahla sa tswala e ka nna ya ba wa ho qetela monongwaha. Bothata bja lemanoga la kgolo ya ditheko le go fokola ga diikonomi tša lefase le ya Afrika Borwa di tla tšwela pele mo ngwageng wa 2023. Lemanoga la kgolo ya ditheko tša dijo le sentše le le godingwana ka baka la koafalo ya ranta. Tlhokego ya motlakase e koafatša seemo sa ikonomi, gape e tlhatloša ditheko tša diphatlo le ditirelo. Ka baka la tlhokego ya motlakase re lebelletše gore moruo wa naga ya rena o tla gola ka persente ya 0.3 mo ngwageng o wa 2023. Setsebi sa moruo Johan Els se re mothating ona Bareki ba imetswe haholo mme ho fokotsa infleishene ho ka nna ha ba imolla. I think that lower inflation will be of some benefit to consumers. I know that there's lots of pressure around electricity price increases, etc. But again, lower inflation this year compared to much higher inflation last year. And even though interest rates are high, they just a little bit above what they were pre-COVID. So overall, for consumers, I think maybe this year might turn out to be not as bad as many people fear. Certainly not great. Haeba moreki ya lefa bonto ya ntlo ya diranta tse milione nako ya dilemo tse 20, nyollo ena ya 25 basis point e bolela hore ka kgwedi o tlo lefa ranta le disente tse 68 ho feta.